Adieu Babylone. Allez à toi Babylone. Ville des sanglats. Ville des brigands. Ici je ne parle pas Babylone de Nabucodonosor. Mais Babylone du Carmen et de l'Afrique. Chez les mythomanes. Allez à toi Babylone. Je le croyais sauveur de Babylone. Et j'ai essayé d'être stoïque. Je suis devenu allergique. De son blabla ironique. Je vis sa ville à l'image oblique. En collaboration avec ses conseillers sinistres. Allez à toi, Babylone. Toujours même scénario. Des élections non crédibles. La Cour constitutionnelle devenue une institution privée. Instrument du parti au pouvoir. Ce qui nous a amené des dégâts innombrables. Tout fruit des efforts des décideurs irraisonnables. Crime contre l'humanité incontournable. Et Babylone est un problème irrésolvable. Malheur à toi, Babylone. On entendra des coups de feu. C'est le retour du tigre. L'aigle deviendra descendre. Et pour les opprimés, la paix descendra. On retournera à l'histoire de nos aïeux. Et on bâtira nos foyers. On érigera un monument à mémoire de nos chers disparus, tués lâchement par les Mboni et la Fourie. Acclamons-nous tous l'étoile de la Révolution. Rede Tawara, l'étoile de la Révolution. Vive Rede Tawara! Vive la Révolution! Si on parle de M23, moi j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord. Parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement. Comme ça, les Congolais sont à part. Et puis les Congolais vont entamer le processus de paix. Et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lumangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que, chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? Iyo ubona abantu bajya ku maradiyo nta soni nta kwikanga bakavuga ko bagiye gusenya u Rwanda, bazavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda, bashyireho ubwo bashatse, bazica bakize abo bashatse ku maradiyo, abakuru b'ibihugu bakabivuga. Ibyo bidusubiza inyuma bamwe, tukumva muri ya mateka, tukumva noneho hari abashaka rero kugenera u Rwanda ibibi.
burya ni ukuvuga rero ngo tugomba guhora twiteguye, kuko kugirira nabi ntitumenye aho avuye, ntitumenye igihe abishakiye, ariko wowe ugomba guhora witeguye. leta y'u Burundi ngo yanze yuko yavuze bajya ko mu ngo atari mishyikirano, abakongomani. ivuga yuko Nako atari abarundi. yanga kujya mu mishyikirano rwose. Niyo mpamvu rero M23 kibabitse. politiki ibamo ibintu byinshi. Ndayishimiye yanze kubyemera, avuga ati reka abo babaye abarundi hehe, ninde wabohereje bagiye muri Kongo ryari n'iyo misiyo yari ibajyanye. Ndayishimiye rwose arabyigarama, aravuga ati muvuge muvuye aho ngaho, ntabwo ari abarundi kandi bavuga ikirundi. Uya bavugana batayo barimo bakavuga. Ni nk'uko umuntu yagufata akakubaza ati Anastase wowe wakoragaho irinde, none se umuntu yakwihakana. Mwanyihakana. Oya bishoboka se, baravugira kuri mikoro abantu bose bakumva kuvuga ko nazaga ndi umutumirwa se n'ibyo bintu byabananira. Ntabwo bishoboka, ntibibaho. Kuki ntibishoboka, hari ibiba bidashoboka nyine. Ndayishimiye hari impamvu nyinshi yanze kwemera biriya bintu. Kubera ni nk'izihe impamvu ikomeye ya mbere yanze kwemera biriya, ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo bitambike isura n'icyasha igisirikare cy'u Burundi. Kandi tubizi ko cyakubiswe kuva Minova kikagera. Kubizi ko cyakubiswe ni kimwe, ariko ntabwo ubizi ko abasirikare bacyo bafashwe. Gufatwa amatekwa ni ibintu bibi cyane ku rugamba. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri kindi kirimo kinakomeye cyane, nuko Ndayishimiye bazamubaza batari ku bundi ngabo zacu ziri hariya ziri gukora iki ko zafashwe matekwa kandi mukamutemera yuko zinariyo. Icya gatatu kindi kiri aho ngaho, mbona yuko ari naryo zingiro rikomeye cyane. Ndayishimiye nk'umukomando, nk'umuntu wabwiye Tshisekedi atumva reka nkubwire wowe uri umusivire, ibintu by'urugamba ntabyo uzi, ibintu by'intambara bindekere nge narwanye intambara zo muri 19. Ndayishimiye nta rugamba mpuzamahanga azwiho yarwanye. Rwose abarundi bene data mumbabarire, nindamuka nje n'iwanyu ntimuzanyima indagara. Ariko rwose Perezida Ndayishimiye nta rugamba n'uru na rumwe azwiho mpuzamahanga yarwanye, usibye urw'imbere mu gihugu. Nge nta makuru mbifiteho. Si urw'imbere mu gihugu se? Uyu ushobora gusanga hari n'ahandi yagiye. Hehe se, oya. Kubera ko buriya bintu. Oya, shaka amakuru y'aho ngaho, abandi basirikare aho bajya kwiga n'ibiki byose turabibona. Ibintu by'inzego z'umutekano buriya bigendamo buhoro, kubera ko ibintu byabo biba birimo amabanga menshi cyane. Ariko byabamo amabanga menshi cyane. Uyu munsi Museveni ishuri yizemo turarizi, ishuri Perezida Kagame yizemo turarizi, ishuri Muhozi yizemo turarizi, ishuri Iyani na Ivan na Brian bizemo turarizi, ishuri uyu Emile wa Katari yizemo turarizi, kandi ishuri Emile ya Katari yizemo ni naryo uyu munsi abo bantu bandi mvuze bizemo. Nta gisebo kirimo kuvuga ko umuntu yagiye kwiga amasomo ya gisirikare. Kuvuga ko wizirwa magana nta soni biguteye. Byiki ko nicaranye diplome yanjye. Warahicaye nyine. Narahicaye ndahiga imyaka 6 irarangira. Diplome yanjye ndayifite. Ega mushinga naye. Noneho ikindi impamvu ndi kubivuga niyi. Urabyibuka ingabo z'u Burundi zijya kujya hariya. Urabizi ko Tshisekedi yari yitabaje Perezida Evariste Ndayishimiye. Aravuga ati rwose jewe mbabarira umfashe, urugamba rurankomereye, abantu ndimo ndwana nabo barandusha imbaraga. Ndashimiye icyo yakoze niki. Baranahuye baranaganira. Yego. Amakuru avuga ko yagiye ni Kinshasa. Amakuru avuga yuko Ndayishimiye yitabajwe na Tshisekedi nk'umuntu mbega uzobereye iby'urugamba, kandi nk'umuntu wabaye mu rugamba, nk'umuntu w'umusirikare. Wabaye nyeshyamba bivuga. Wabaye nyeshyamba. Ko Tshisekedi n'umusivili. N'umuntu witwariraga imodoka i Buruseli. Ntabwo ibintu by'intambara, ibintu by'amayeri ya gisirikare. Ntabyazi. Bya strategie militaire ibyo ntari kabisa. Uyu munsi bironoshye ko Ndayishimiye yicara ku meza n'abakomando be bagapanga uburyo urugamba rugomba kugenda. Buri ingamba z'abasirikare zipangirwa ku makarita. Amakarita rwose abarashushanyije, tuzajya gutera aha, tuzaherana, tuzakwita mu cyico. Tshisekedi uzi ikibazo buriya Tshisekedi yawe nake. Abanyekongo bambabarire. Ikibazo cyo ubutasi. Yagize ikibazo cyo kutamenya ubutasi. Kutagira notion ku butasi. Ku butasi cyo ni cyambere. Icya kabiri. Ikibazo yagize.
agira ikibazo ubutasi ni kimwe, kurwana urugamba ni ikindi, no kuba yarabayemo ni ikindi. Uyu munsi Kisekedi bishobora kuba bimugora iyo yicaranye n'abajenerali bakuru barimo barapanga iby'urugamba, kuko ntiyamenye uburyo bipanga. ururimi rwa gisirikare ntabwo rwumva, sirenge za gisirikare ntazazi, strategy za gisirikare ntazazi. Ndaguha ingero hano kandi zifatika z'abaperezida batatu gusa, umwe wo muri Afurika ariko utari muri iyi regio, nkaguha n'ingero z'abaperezida babiri, umwe muri Aziya ariko n'undi nawe ari muri Aziya ariko ku gice cy'Uburayi. Reka mpere kuri Kim Jong Un, perezida wa Korea y'Amajyaruguru. Ni umugabo utajya avugirwamo, ni umugabo ugenda gake, ni umugabo useka iyo biri ngombwa, ni umugabo udatinya igitutu cy'amahanga, ni umugabo udatinya kugerageza intwaro buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Iyo yicaye arimo apanga uburyo igisirikare cyangwa se n'uburyo urugamba bapanga cyangwa se bashobora kwitegura uburyo bugomba kugenda, usanga ari we muntu wa mbere yicaye ku meza magari nk'aya ngaya, ikarita y'urugambira iri imbere y'ahangaha. Akavuga ngo ariko twatera duhereye aha, cyangwa se twanyura muri ubu buryo, cyangwa se byagenda gutya. Urwo ni urugero rwa mbere. Urugero rwa kabiri ntanga, Vladimir Putin. Yego, uriya mugabo ni n'umurasha, abantu benshi barabizi, utabizana bimenye yuko ari umurasha. Mugabo ari muri KGB cyane rwose. KGB ni urwego rw'iperereza rw'Uburusiya cyane, yarubayemo, aca muri MVD, anyura muri NKGB, ni inzego nyinshi zabayeho z'ubutasi. Ikintu cy'ubutasi arakizi cyane, aracyumva cyane. Nuvuga ngo Putin iyo yicaye amanura bya birokoroko bikomeye cyane, cyangwa se b'abakomando bakomeye cyane. Abasirikare bose siko bajya kwiga iby'urugamba, buriya ataba batoya bahabwa amabwiriza, ariko abasirikare bakomeye y'amaranka, kuva kuri ya maranka akomeye ntazi cyangwa se intebe kuko atondetse mu gisirikare, abo bose baraza bakicara mu cyumba nk'iki ngiki, bakiga urugamba. Theo urayobora brigade nigi, Anastase urajya hariya ukunuku, kandi ntihagire umuntu n'umwe unyuranye uko urugamba rwarupanze. hariya haba hari abagenerosi benshi cyane, abajenerali. Putin rero aricara bagapangana urugamba uko rugomba kugenda n'uburyo rugomba kurangira. Uribuka ka nk'urugero rwa hafi, niyo abahaye amabwiriza barayumva. Ka nk'urugero rwa hafi dusubire muri 41 mu 1941. Urabyibuka Abayapani bari barazengereje Abarusiya, Abayapani bari barazengereje Abongereza, Abayapani bari barazengereje Abadage. Abayapani muri uwo mwaka, niba ndi kubyibuka, nibo bantu ba mbere bakoze igitero gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baratinyuka barasa Amerika, ariko nabo yarabishyuye. Icyo Amerika yakoze ni ingaruka baracyazifite. Ariko ndakubwiza ukuri ko uriya munsi Amerika itaza gukoresha iriya ntwaro, ntabwo yari gutsinda Abayapani. Abantu tubyemeranwe cyangwa se tutabyemeranwa n'uburenganzira bwabo. Ngo Amerika bya bindi Putin ajya babwira ati nimwohereza igisasu cy'ubumara nzohereza ikindi, babikura mu 1945 hafi aho ngaho. Nibyo byashoje intambara ya kabiri. Kuko Amerika no kwinjira muri iyo ntambara n'Ubuyapani yabaye atomic, yabaye nk'injira mu ntambara mu buryo bwo kwiyahura, kuko yari bizi neza yuko idafite ububasha bwo gutsinda abakamikazi. Gusa Amerika kuva na kera ntigi irwana, ubundi ntigi irwana iyo intambara iri, ntabwo ku butaka bwayo nta ntambara ihari, nta ntambara igomba kuhabera. Ni ukuvuga ngo niyo filozofi y'Abanyamerika. Umuyapani yari akoze ikosa rikomeye ryo kwataka Umunyamerika, akamwatakira noneho ku butaka bwe bw'Umunyamerika. Icyo gihe tuzi uko byagenze, abakamikaze barakubiswe bikomeye cyane. Abanyamerika bohereje indege zikomakomeye nka zimwe Abayahudi bigeze kohereza zigaca kwa Anwar Sadat wa Misiri mu ntambara y'iminsi 6, n'Abanyamisiri ntibamenye n'icyabaye. Abakamikaze barakubiswe. Impamvu mbivuga rero ni ubwo sindatanga rwa rugero rw'undi muntu umwe hano muri Afurika, ariko nkabihuza neza n'ibintu bya Kongo, nkabihuza n'ibi bintu bya Kongo. Yego, ibintu bya Kongo ndetse n'u Burundi. Uyu munsi nituza hano iwacu muri Afurika, ndatanga urugero rwa hafi cyane kuri Anwar Sadat, wahoze ari perezida wa Misiri. Yari afite igisirikare gikomeye cyane, ibihugu byinshi byaramutinyaga. N'ubu ngubu nuko Misiri ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane muri Afurika. No kuva ku bw'abami
mpamya ko nta n'igihugu na kimwe cyakwicara muri Afurika ngo kivuge ngo twashimaho cyangwa se twahondaho kuri Misiri, kuko ni ugukubitwa induru zikavuga. Buriya Misiri bivugwa yuko nayo ari kimwe mu bihugu bitunze intwaro ziremereye nubwo zitajya hagaragara. Abo ni abaperezida batatu bari mu bantu ba mbere bafite ubuhanga budasanzwe mu bijyanye no gupanga intambara. Ndagaruka kwa Tshisekedi rero. Tshisekedi yahuye n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuba nk'uko wabivuze ururimi rwe n'ururimi rw'abakomando bye bidahura. Yiyambaza Ndayishimiye nyene icyubahiro Sebarundi Evariste Ndayishimiye, ati rero ndakwiyambaje ngwino umfashe kureba uburyo njyewe ndi buze kuza gutsinda uru rugamba. Ndayishimira amubwira ati rero jyewe ndahari. Ndayishimiye ameze nk'umuntu wigize kabutura. Tshisekedi akigira jetiri, ntumbaze ngo umwana w'intambara ninde. Uko byagenda kose arahari, kandi umwana w'intambara byarangiye ari utsinze intambara. Icyakurikiyeho niki? Ndayishimiye yohereza ingabo. Mu mizo ya mbere ingabo z'u Burundi zatanze umusaruro. Sinzi niba abantu mubizi, uwaba atabizi cyaba ari ikibazo gikomeye cyane cyuko atemera yuko ingabo z'u Burundi zatanze umusaruro. Hari abantu bavuga ati ariko se u Burundi bugeze ku rwego rwo kuba uyu munsi wa none bufite igisirikare gikomeye gitya. Icya kabiri, Ndayishimiye akina agakino Tshisekedi yuko amwoherereje abakomando. Kuvuga ngo hari abakomando hakaba n'abaparakomando. Ni ikibazo gikomeye kuba uyu munsi aboherejwe nk'abaparakomando barahindutse abakomando. Umukomando ni wandi urwana intambara yo ku butaka. None se mbwira ukuntu umbwira uri umuparakomando nta ndege ufite ziri buze kuza gutwara abo baparakomando. Baraguruka bate? Baragwa hehe? Tshisekedi yisanga muri wa mutego yuko yizejwe na Ndayishimiye ko afite igisirikare gikomeye cyo mu kirere kandi nta gihari, ahubwo cya giparakomando aricyo cyabaye abakomando bahita bahura n'umwana w'intambara witwa M23. Mu myaka 2 twatangiye kubona gutsindwa gukomeye cyane kw'ingabo z'u Burundi. Tshisekedi ahindura umuvuna, abona yuko Ndayishimiye atari umuntu wo kwiringira n'igisirikare cy'u Burundi. Nibwo yazanye abacancuro ba Wagner ba Prigozine nabo barafatwa. Bahageze ariko iriya yari nka karite ya gatatu. Ubundi karite ya mbere ya Prigozine suko ikora. Wabibaza Vladimir Putin. Suko ikora. Baramuzengereje Moscow, urabyibuka mbere yuko Prigozine apfa. Putin aravuga ati reka nemere nge ku meza n'ibiganiro n'uyu mugabo wahoze ari umutetsi wanjye. Icyo ni kimwe. Baraje baratsinzwe. Bamaze kuhagera Tshisekedi ati rero ntabwo ibi bihagije, yongera gutumizaho indege 50 za Suhoi mu Bushinwa. Zaraje zimwe M23 yarazihanuye. Ati ntibishoboka. Izindi zarafashwe. Ati noneho SADC ni muzi kuko ndi mu muryango wanyu, kandi amategeko avuga yuko igihugu kinyamuryango iyo cyatewe ibindi bigomba gutabara. Malawi yemera kuza ya Chakwera, Tanzania ya Mama Samia yemera kuza, Afrika y'Epfo ya Ramaphosa nayo yemera kuza. Ariko ntitwabonye Angola ya Lorenzo kuko yari umuhuza muri kiriya gihe, ntiyagombaga kwinjira muri iyi ntambara. Ntabwo twabonye iza Namibia, ntabwo zigeze ziza. Twabonye Zimbabwe, ntabwo Zimbabwe twayibonye. Kumanuka Zimbabwe urabizi. Mbega no gushoreraho. Abazimbabwe mu ntambara ya kabiri ya Kongo abantu bakomeye cyane bakamanuka nta mikino. Tshisekedi rero amaze kubona ko ibyo byose bitagikunda, abo bantu bose bamubeshya yuko bafite ibisirikare bikomeye, nyamara bose bakaza uyu munsi wa none bifitiye inyungu bishakira. Ngaho mugira inama amasegonda 30 nk'umusesenguzi. Ubu ngubu ndimo kuvugisha nk'umusesenguzi, ubunyamakuru nabo kwambuye. Dore ikintu cyo mbona Tshisekedi arigiza nkana. Niba koko n'abarwana nabo hari n'ababashyigikiye cyangwa se ubwe nk'uko bivuga hari abamuteye, niyicare ku meza y'ibiganiro. Nigeze kubigaruka hano mu bihe byashize, ndavuga nti niba Tshisekedi abizi neza yuko ari u Rwanda rwamuteye, napfuka amasaba imbabazi. Ndongera nsubiramo nti niba azi neza ko ari u Rwanda rwamuteye, u Rwanda rugakubita Abarundi, u Rwanda rugakubita SADC, u Rwanda rugakubita Aircraft, u Rwanda rugakubita abacancuro ba Wagner, niyicare arambye amaboko yashyira inyuma ku mutwe avuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndemeye ko mundusha imbaraga, reka nemere nce bugufi.
gusa ibyo bintu. ikizwi ni uko atari u Rwanda ruri muri Congo, ibyo byo bikosore. ikizwi ni uko u Rwanda rutari muri wibikosora Congo. navuze ni niba azi neza Yego. yuko ari u Rwanda ruriho hariya nk'uko abivuga hari uwabyumva n'abakumva ko ari kuvuza, akumva ko ariko mvuze yego kuko we niko ikiriho yivugira. ni uko ingabo za M23 arizo Arizo zirwana zirwana. muri Congo. Yego, so ubwo nenda kugiza umusesenguzi ngira ngo ibyo bivuga gutara umunyamakuru. Niyo mpamvu ngiye nk'umunyamakuru nje nkagukosora nkakubwira ko uko wari ubivuze hari umuntu wabitwara nabi. oya ko ntabwo bitari. nkosora Yego. ubwo uyivuze ko nkosora ubwo mba navuze amafuti wunganiye ibyo navuze. Yego. urabizi ko ihuriro ngo rimaze iminsi ririmo riraraswa n'ingabo za Yego, leta na drone. hakoreshejwe drone. Yego. noneho muri iriya drone bivugwa yuko ngo hari ingabo nyinshi za M23 zahagendeye. hari amakuru nabonye ariko ngewe ngira ngo nze kuza gutoza ndebe niba ariyo, kuko abaye ariyo yaba ari inkuru y'incamugongo ikomeye cyane kuri M23. sinzi wenda nawe niba wabibonye ibivugwa kuko nabibonye ejo ku hantu henshi. Nanga yararashwe ntiyarashwe. oya ntabwo yarashwe, nanga arahari rwose. ni ukuvuga mu ntambara hari ikintu bita propagande si mpora nyivuga. mu ntambara ikintu cyitwa ibihuha nibyo byinshi kuruta ukuri kuba guhari. ejo bundi babonye bavuga ko Nyiragongo bayifashe se koko bayifashe ubwo barimo bayigenda ko Wazalendo ngo bayifashe bashyizeho n'utuvideo. Wazalendo se sinabonaga amavideo ntabwo yari ayabo se. ntabwo ari iyabo, byari ibya kera. barase bari byari ibya kera. bwakeye leta ijya yikoresha y'inama mu baturage. ibiriya ni ibintu bita propaganda. Makenga bamaze kuvuga ko yapfuye inshuro nka miliyoni. nesho bundi ntawunguka ngo yari yapfuye kandi ni mutara. ni ibihuha mu ntambara. ikintu cya mbere abantu birinda ni ibihuha. ni ukuvuga ngo iyo nkuru ugewe kuko nanjye ndayifata nk'igihuha kuko ni ibihuha rwose. ni ibihuha ni ibihuha byitwa propaganda. ngo nanga ngo ari mu barashwe hanyuma ngo nanga ameze neza rwose. ngo yajyanwe ngo mu bitaro ngo bya Kenya ngo i Nairobi. urumva icyo nacyo ni ikindi. ariko hakaba n'andi makuru avuga ko Tshisekedi ejo bonye impinduka zakozwe mu ngabo. haba ngo hari abantu ngo baciye inyuma ngo bavugana na mwenyewe Kabila ngo bashakaga kumubirindura rwose. Sinabonye ibinyamakuru byinshi bitandukanye byanabyanditse. ibyo ni ibintu bisanzwe. ngo yasimbutse ndi kudeta amaherezo n'undi bazamubirindura. ariko n'ubundi yari yamaze kuburirwa ejo bundi twabigarukaga ko yari yaburiwe. amaherezo n'undi ariko bazamubirindura. hanyuma bikaza kurangira gute rero? bikaza kuza kurangira gute? reka tubitege amaso nk'indamutsa mu ikinamico. ni indamutsa mu ikinamico ariko nyine n'ubundi kuko uyu munsi urebye wenda umpa amasegonda makeya. urebye ejo bundi twakomozaga ku kuba ibikoresho by'ingabo z'u Burundi byaragiye. FARDC wanabonye yuko rwose baje baravuga ati ntabwo ari byo, yuko ibyo bikoresho bitagiye. ariko inkuru zazaga zivuga yuko ibyo bikoresho rwose byamaze kwambutswa byagiye. ko ni urucabana. M23 nabo nk'uko nahoze mbibona bavuze ko intego yabo noneho ubu ngubu bagiye kwavansa urugamba. ikigaragara ni uko nyine mu minsi iri imbere bishobora ibintu guhinduka vuba cyane rwose. vuba cyane dushobora kongera kubona abantu barasanye. hagati aho i Washington DC ejo intumwa z'u Rwanda, intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, intumwa za Katari ejo bahuriye muri Washington. ngo bigende gute se ko twategereje umuhuro w'abakuru b'ibihugu byombi twawubuze? bige ngo uko intambara yahagarara.